Kita lanjut baca sebuah bait yang Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna non tasydid tajibul gunnah dengung in ya. Na mad jaiz munfasil. Inna panjang na anzalna nun mati jumpa dengan zai ikhfa dengung anzalnahu zai bukan zal na mad asli fi mad asli lailatul qadr. Ini ada qalqalah qalqalah sughra qadr ya waqaf, ada getaran ra yang diwaqaf, ra yang dimatikan karena waqaf. Fi lailatul qadr ada ra-nya. Wa ma majais munfasil adra qalqalah sughra. Wa ma adraka ra mad asli mad asli lailatul qadr lailatul qadri khairum baris tanwin jumpa dengan mim idgham bi gunnah dengung khairum min alfi nun mati jumpa dengan hamzah izhar min alfi syahrin. Ketika waqaf syahr nara ra mati, huruf ra yang matikan ya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jangan hilang ra terbaca misalnya min alfi syah makna kambing, syah putu, tidak baca putu, hana huruf ra, hana syahr, hana ra yang dimatikan, hana getaran makhraj ra di akhir. Min alfi syah makna kambing. Jadi harus butuh syahr nara yang mati. Jadi itu salah makna Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kita baca malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 kambing. Syah sambung je. Cuma ketika tawaqaf yang tempat sempurna waqaf ini ya, syahru nara yang mati, huruf ra mati, syahru. Oh tersambung je. Masalah syahrin je ke ikhfa dengung. Punya ragu-ragu je sambung. Yang baik piuh syah. Hanara. Piuh syahru. Tanazzalul malaikatu. Tanazzalul tanazzalul lamat wajib muttasil. Malaikatu warruhu fiha. Ru man asli fi man asli hamad asli biizni rabbihim. Biizni idzal biizni rabbihim. Kalau kita langsung ini idghami biizni rabbihim min kulli amr. Naramati amr. Di sini titik
Di sini titik 3, 2 tempat. Boleh berhenti pada salah satu tanda, tanda titik. Tapi yuhba min kulli amr, boleh langsung salamun hiya hatta matla'il fajr. Waqaf pada salah satu tanda. Boleh waqaf pada amr, boleh waqaf pada salamun. Ketika kita waqaf min kulli amr, langsung ke depan bacanya salamun hiya. Ketika kita waqaf salam, langsung hiya hatta, tidak diulang lagi salamun. Jadi caranya min kulli amr, waqaf pertama, contoh langsung salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu cara pertama. Cara kedua, min kulli amrin salam, waqaf, langsung hiya hatta, tidak boleh diulang ke belakang. Hiya hatta matla'il fajr. Ada dua cara. Kita ulang juga. Jadi kita ulang kembali. Lailatul Qadri tadi min alfi syahrin. Syahrin makna bulan, syah makna kambing. Ini yang salah-salah baca. Salah baca kaje keteribai kambing, bukan teribai bulan. Ya, anak terus juga kambing. Syah juga kambing. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم
terus wassalam. Puno cara pun min kulli amr. Ini cara kedua terus wassalam. Ya, karena ada dua cara. Bena mulang likut. Ladum baca min kulli amrin salam, ulang lam salamun. Hana payah ulang li, langsung hiya hatta. Maka ada cara dua buah cara. Ya, kita ulang sedikit. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. فجر نرى di ujung فجر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء ويقيموا
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.